Hello guys, reka ndabifuriza ibihe byiza aho muri hose kaze nanone mu makuru twabateguriye amakuru agenda ya showbiz ndundi aho bigenda bivugwa byose ku bastari b'abarundi aho tugenda tubibashikiriza ari kuri TWENGAKO TV. Akora subscribe nimba utarakora subscribe ubashe kuza urabona video mu bambiri maze tukimara kuyibashikiriza ku rubuga rwa Facebook. Nkibisanzwe reka tugende kuraba amakuru ariko aravugwa kwa D1 umuririmvyi D1 wanyu mwikonzira aherutse kuduha indirimbo ikomeye cyane, indirimbo iryoshe cyane, indirimbo yarurangiranwa, mbese ari indirimbo izohava isozera n'umwaka mu kubwo kuryoha, kubwo ugukundwa n'abantu bagiye batandukanye, kubwo imiterere yayo, indirimbo ikoze neza, amasanamu meza, mbese aho ubona yakoze indirimbo yakataraboneka ashiramwo aba influencers, tuvuze nk'abacazi abajya ba meme abacazi, hakabamwo ba Dostebuja, hakabamwo ba promoter, hakabamwo Star Boy, hakabamwo n'abandi benshi bagiye batandukanye. So urabona ko ari video yihweje neza mu kinjana tugezemwo, ubona ko ari video habonetsemo umukobwa yabikoze neza, umukobwa yabikoze neza cyane, umukobwa vyibushe cyane, mbese aho ubona nyene ari video nziza, mbese yari yambaye nka kujya ku bazungu, namwe muca mubibona ku mazi basohotse nyine kuri piscine. Video irimo vibe irenze, audio ikozwe neza. So ni D1 rero yaduhaye indirimbo Lekasha aho ikomeza kwakirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. So reka rero tugeruke ku makuru agiye atandukanye, cyangise uduhe na commentaire mbe ijya ndirimbo wayakiriye gute, indirimbo hari icyo wamwagiriza, mbese indirimbo wayakiriye gute aho uri hose. Nimbukunda ikiganiro cyacu kiba buri munsi kuri TWENGAKO TV, kora subscribe. So amakuru rero D1 nakababaro keshi, aho ubona afise akababaro mu butumwa yatanze ku rubuga rwiwe rwa Facebook, aho yagize ati umugera wivangura muri entertainment, iyo ndabimenya hakiri kare sinari kuba umu artiste. Mbe ni igikicoba kiriko kiratera D1 kwicuza kuba yarabaye umu artiste. Umugera wivangura muri entertainment, iyo ndabimenya hakiri kare sinari kuba umu artiste. Ubona yuko ari amajambo akomeye cyane, amajambo mbese umu artiste wanyu D1 aho aheruka kubasorera indirimbo shasha. Rero kuri uno munsi aho iyo ndirimbo yari yasohoye ku wa gatanu, ariko kubona yuko kuri uno munsi yasize amajambo mbese akomeye ku rubuga rwa Facebook, ahavuga ati iyo ndabimenya sinari kuba umu artiste. Yeah guys, reka ndabipfuriza ibihe byiza aho muri hose, komeze kubana, mbese cyo bari iki, tera commentaire yawe niki kicoba kiriko kiraba kuri D1, tera commentaire yawe, hasara visa, tubane no mu yindi video.